Ibe tingchua ilung ta pen mena mai ke pe ke zeng ka kujum mamai gu Marasam News kede reinsa Zeme kuna puangai dele Australian kede na nai kum tingkum chang razang ka kana federal election bampege opposition levels party ne chuna Australia kede gu prime minister te zabampe Scott Morrison coalition government du election ngamja chuna Anthony Albanese Australian Labor Party gu body pe te pe ne Australia kede gu prime minister ka chibe te rai gu dele Marasam pogamena saze Anthony Albanese nai pogu Australian Labor Party gu body pere me mai ke pe ke ze ka chum mama ge te se to be bangule je sale Australia ke de gu ka chi be prime minister Anthony Albanese ne zinai ke pe ke ze ka non tak ma ge saz pana US ke de gu ze te pe president Joe Biden Japanese ke de gu prime minister Fumio Kishida nai India ke de gu prime minister Sri Narendra Modi ai mai mina hang chum du Tokyo summit Japan ge ai mai mina hang chum du hangke tu ka dose de dambe bangule je Anthony Albanese ne sale Russia na Ukraine ke de sugit se reite zaba zina ke pe ke zen ka kanon tak mai ke tingnan mi pui riak te set ekti ek days sang di le zaina Russia na Ukraine nam di rame reite gut se bambelam ke pathau di bar me rang lia ga dele Russian Defense Ministry na saze panuina Ukraine nam di Mariupol Azovstal steel plant ke Ukraine spy dung bam diak madu reite gut se ji na duilu dele je ke chule Ukrainian ke de gurze de President Volodymyr Zelensky na saze Russia spy me Ukraine nam di sugit reite guna ka zamze Ukrainian spy bage pegu ke de manai Ukrainian spy dung Azovstal steel plant Mariupol nam dige Russia spy ma bage pegu ke de manai ya ka leira ka da ko zela le che chule Ukrainian ke de gurze te President Volodymyr Zelensky ne saze chuna Russia ne Ukraine nam di sugutche reite zubambe de dam fui gena makpa gi mina remro ne teize relo lak le je sale zaina Volodymyr Zelensky ne saze de dam samra wang roga begene ma plana wang chang lak bambe Wangchang gulay ze sale Indian Air Force IAF ne zinai ke pe ke zen ka kanon tak mai ke Assam ke dei pa bam ka cham bam ge me begene zai dui nai begene de toze ka ro be ka do bam ra ge Indian Air Force IAF gulim begri helicopters ne relief ke ne ke te ka sak nai dui ne tun siani be bam ra me zemna dun repair ka de leze panu good tweeters ka tweet to ga de le anui hai mna ne chi gai rai le Indian Air Force IAF ne danai ke pe ke zen ka ket kam mai ge panu gulim begri pajet ka cham be Mi-17 helicopters, Chinook helicopters nai, ELX group helicopters, Himbrokona Assam kadei bam ka cham mage, dui nai beganai me begane, tunsiani be bam ramage, Zemenara medun repeat zaina, relief kene kateu ka sakrame, pungrui ra pepet kai delay. Zai chunaria changbe Zemena changkai me dai hais na dai squimedu, penuki dui nai begane tunsiani bedu, Indian Army State Disaster Response Force, SDRF team, National Disaster Response Force nai, volunteers ramene repeat kai la lei je Assam State Disaster Management Authority Assam gedege milungwi bete dege katim chakcha rehize rezete me bona Marasam pogaize zemena lakchum changhim roskui hastrok reskui ket meza Assam kulo changchum haina dai stroke nai Assam district kacham be himre ko nage duina begene tensiani delei chige district stroke dilu ritlu be me megene kalaki misonga nai fuikira me mere me mito kamni delei je sale anui hai mnane chigai ra ile Indian Meteorological Department IMD India ka dege tingnai iben I tingnai shabelam ge pasurang kan to medina saze anui north east des bam ka cham ge ke pe ke zeng ka ke kana chuze ke pe ke zeng ka medai changbe tingnai imak che tingrui ke be bam guleze rang kan to ga dai delei NSCN-IM na danai ke pe ke zeng ka rima ke saze kraibi tinga Nagaland gu chief minister te go be pe nai Padma Bhushan awards lo ga be pe Ex-CM Jamir na India ka dei lungzena te be gwang ga dei leze pasamna sangum zabame anui naga me ringting misonga me India bage lutet nibe police bena shishelang bedele zaina Ex-CM Jamir na anui naga issue doge de damze te ko bogwit bamra hita deleze NSCN-IM na sale NSCN-IM na saze Naga political solutions tingna bi puin sang na masisu kalabe sensitive to sang zabambage anui leze Naga kade independent miramena anui Naga kade perege panusi to tadize lungzena to be kade changlu rahange coupling bem fuige the good sabamra nang leje kachule NSCN-IM go official update na saze Ex-CM Jamir na anui Naga political issue doge te ko bog good sabambe paning ting sabana miramsu doi to zabambe anui haim na na ku injai ti na lega zabam delay je kachule zaina Ex-CM Jamir na NSCN babo ka cham be pera tele gai le zai Ex-CM Jamir na kraibiting ke India ka dei go prime minister Jawaharlal Nehru ne AZ fizudu dogai rahang phogai ma pu delay je NSCN-IM na sale zaina NSCN-IM na saza government of India na
na punulong sing na anui naga political issue global nga loiga na dia anui naga zet magu kasa karangma mangme dua hadu dam zabam hita dele jekchule Assam police na danai ke pe ke zeng ka ket kam ma ge bata droba police station Central Assam Nagon district ke mina hangket police custody gene sagalu bachang public ramane punira taza police station mi rutoni bedeuge palam kathaira special investigation team sit leuga gulei salei Special Director General of Police DGP GP Singh ne saze Assam Police ne apokare be peze dona tun sira kulu teze ba mebe palam palane tira police ne kathai zala le palamane public ne mina hangsama grigo midui police station rura kne ramete luwang be zigane ka chule Special Director General of Police GP Singh ne saze Special Investigation Team sit ne dagum takne police station mi ruto di mezai police station mi ruto di bege police gu gi mi zai pakne rame zai police gu sikwak rame gwatati me balam ka thai mi za ka thai gu le zai Safikul Islam police custody gine sagaidi balam chimi rahange additional superintendent of police Karbi Anglong district gu police pe to bedu palam palana ka thai rahange rezi pegane le ze GP Singh ne sale zaina Assam police ke pe to be GP Singh ne sa ze police biagane coupling makpe na hindi telet pe tate apo investigation palam chira ka thai bege chi peti za hindi ne police personnel ramdu le de gu le ze sale Union Education Ministry ne danai ka pe ke zeng ka ket kamma ge haim na ta ge rangba gai ze Kamman University entrance test anui North Eastern set ke bambe Central University te set nai Uttarakhand University du Kamman University entrance test tingkum sang na jang kai kana lesiki peset hu bege ke rahang lesina beduma chibe ka pedebe undergraduate courses hange ka him sang na telo ge be nai ko malun gai gule je sale University Grant Commission UGC na Kamman University entrance test exam tingkum sang na jang kai kana undergraduate courses admission hanglun gai belam pelam pelana rangai ze anui North East India ke network se bezigene digital connectivity zai fui kaha nai lesiki peset hubege ke ramedu lesina medu ma chibe ka pedo zabamra paknet go be zai sang lak bezigene anui North Eastern state ramahange naikum Kamman University entrance testing kum chang na jang kana lungai de le je sale IMS Central University Skui Kamman University entrance test exam ting kum chang na jang kai kana gane naikum alun gai ve university zira meze Sikkim University Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh Manipur University Assam University Nagaland University Tripura University Mizoram University North Eastern Hill University Meghalaya nai HNB Grawal University Uttarakhand में दो अपू Kamman University entrance test के नाइ को मालूम गा गुले इसे साले Quad Summit तिंकुम चंग नाजांग के कनो हंगे Prime Minister Narendra Modi ने जापान कदे तबेइतु तेतले Quadrilateral Security Dialogue Quad से कपे के जेंगा में दाई दमाई के जापान India Australia na United States kdei gu body pemra me wangka rose dagum ze aima kdei madai bo ket de ze kdei ket na kdei ket tu te si ze ngobam rame balamge Tokyo gane de dam sam gu dele sige India kdei gu Prime Minister Sri Narendra Modi ne zinai ke pe kyu zen ka kanan tak mai ting muige Japan kdei te beitu te tele zai Prime Minister Narendra Modi ne tingna mi puik lang na ke pe kyu zen ka ke chum gane chu ze ke pe kyu zen kai madai changbe Tokyo ge bamze pata pnge higa lube ka cham bang ka chum sai ka dei re dei du gu body pe mina hang chum du do za de dam ba bangule se media na mena sale ai ze India ka dei gu Prime Minister Sri Narendra Modi ne Japan ka dei wang chang lo ze na maram du de dam be hi de le वाह और जापानी में क्या लिखा है ये 3 भाषा लिख दी ai gina na mai gu Marasam news ka loi ga dele pi guys an kinga ni male indu to dele